Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 wongeye kwerura leta ya Kongo Kinshasa kudateze kuva mu mujyi wa Goma na Bukavu umaze amezi menshi ugenzura. M23 bitangarije muri Katari aho imaze igihe igirana ibiganiro leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko mu kimwe gishize impande zombi zoherejwe umushinga mushya w'amasezerano yerekeye gusubiza ubutegetsi bwa leta. Leta ya Kongo imaze igihe isaba ko kugira ngo isinyane amasezerano ayo yose na M23 ari ukuri ya mutwe wava mu bice byose ugenzura. Ubusaba abarwanyi babo bakunze gutera utwatsi bavuga ko badashobora kuva iwabo ngo bagire ahandi hantu bajya. Amakuru avuga ko mu kimwe gishize M23 yongeye gushimangira ko idashobora kuva mu mujyi wa Goma na Bukavu no mu tundi duce ugenzura. Uyu mutwe ahubwo ngo wasabye Kinshasa kwemera kandi igafatanya n'ubutegetsi bwabo kwigenga. Ibisobanuye kuri ya mutwe ufite gahunda yo gusigasira ubuyobozi bamaze gushinga muri Burasirazuba bwa Kongo. M23 yafashe mu mpera za Mutarama uyu mwaka nyuma y'iminsi mike yifata na Bukavu. Nyuma yo gufatira imijyi M23 yahise ishyiraho inzego zirimo ba guverineri b'intara y'Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ba meya b'imijyi, polisi n'izindi. Umwe mu ntumwa z'uyu mutwe mu biganiro Doha yeruye ati tuzakomeza kuyobora utu duce twabohowe kugira ngo uboneke ituze n'iterambere. Uyu kandi yasobanuye ubutegetsi bwabo nk'urukuta rwo kurwanya ruswa ya leta ya Kinshasa no kunanirwa guhagarika imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR. Kinshasa ku ruhande rwayo ivuga ko ibyakozwe na M23 ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu, gusa bukavuga ko ahubwo washoboye guteza imbere umutekano mu turere ugenzura ukaba warageze kuri byinshi mu kurengera uburenganzira bw'abaturage ba Kivu. Nyamara ariko inyeshyamba za M23 zagabweho igitero gishya n'ingabo z'igihugu cya Kongo Kinshasa muri teritwari ya Walikale. Ibindiro byabo biherereye ahitwa Muhanga, Burubi, hafi ya Kashebere muri groupe Ruberike. Byagabweho igitero mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 na drone za FARDC. Amakuru agira mu kinyamakuru Actu daturuka i Kashebere avuga ko drone yagabwe igitero hagana mu masaha 8 nyuma yo kuguruka hejuru y'ikirere cyaho isaha imwe mbere yaho. Umubare w'abapfuye nturamenyekana ariko kuva ko imihangayiko n'ubwo bikomeje kwibasira abaturage batuye Kashebere. Hari hashize icyumweru ibindi bintu bya M23 nabyo byibasiwe n'indege ibusika hafi ya Kashebere mu gitero cyahitanye abantu cyangiza n'ibintu. Abayobozi ba M23 bahise batumiza inama n'itangazamakuru i Goma basezeranye ko bagiye kujya basubirisha igitero cya FARDC. Ikindi ariko ntibyahagaritse FARDC ntarava muri Kongo Kinshasa. Mubwire ko inama y'urwego ruhuru rw'umutekano w'u Rwanda na Kongo Kinshasa yabereye i Washington muri Amerika tariki ya 21 na 22 ukwezi kwa 10 ngo yongeye kugaragaza uburyo Kongo Kinshasa ikiri kure nk'ukwezi mu kubariza ibisabwa ngo morahinde mu karere. Intego nyamukuru y'urujije intumwa z'ibihugu mu nama ya GSCM Washington yari gusuzuma intambwe imaze guterwa mu bikorwa bibanziriza gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bishingira ku mushinga uriho Konops wemejwe n'abahagarariye inzego z'ubutasi z'u Rwanda na Kongo hari tariki ya 31 ukwezi kwa 10 umwaka ushize hashingiwe ku biganiro bya Rwanda. Ubwo ari ukuriye urwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya Kongo mu General Christian Dawere yemeraga Konops yemeranyaga n'u Rwanda ko FDLR ikorera ku butaka bw'igihugu cyabo. Siwe gusa ko n'abayobozi bo mu rwego rwa politiki barabyemera. Mu ntumwa za Kongo zitabiriye ibiganiro bya tariki ya 21 na 22 ukwezi kwa 10 harimo umuyobozi w'urwego rw'igisirikare cya Kongo rushinzwe ubutasi General de Brigade Patrick Sasa Nzita umaze igihe gito muri izi nshingano. General de Brigade Sasa yanahagarariye igihugu cye mu zindi nama ebyiri kuzuru rwego nazo zabereye Washington. Inshuro zose yagaragaje ko General Major Ndiawere atarakwiye kwemera ko FDLR ikorera muri Kongo. Ibi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Umutwe w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungire mu gitondo cyo ku itariki 27. Minisitiri Nduhungire ku rubuga rwa X yavuze ati mu nama za GSCM zibereye Washington DC umuyobozi w'intumwa za Kongo General Patrick Sasa Nzita uravuga ko abajenozeri ba FDLR batabaho ahubwo ko urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo rutere Kongo. Yakomeje avuga ko umusirikare wa Kongo avuze ko iyo aba ari we atari kwemera Konops kandi ko atari gusinya amasezerano ya Washington. Amakuru agera mu kinyamakuru igihe cyo mu Rwanda avuga ko mu cyumba cyabereyemo inama General de Brigade Sasa yakomeje kunenga Konops kandi afite uburakari ayita n'amazina atandukanye ibintu bitashimije abari bayitabiriye. Umuvugizi w'ingabo za Kongo Major General Sylvain Kenga tariki ya 10 ukwezi kwa 10 yashimangiye ko FDLR ku butaka bw'igihugu cyabo. Icyo gihe yisabye kurambika intwaro ikigikiriza leta n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO. General Major Kenga amenyesheje abarwanyi ba FDLR ko nibatubahiriza iri bwiriza ingabo za Kongo zatangira ikoro byo kubarasaho hashingiye ku masezerano ya Washington yasinywe mu kwa 6 y'umwaka. Ihuriza ingabo za Kongo zifite no gusenya FDLR kandi impande zombi zimaze igihe kinini zikorana mu gihe zihanganye na M23 uyu mutwe w'iterabwoba kandi unakorana n'imitwe y'abazarendo ikikiwe na leta ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe ingendo z'ubwato hagati mu mujyi wa Dar es Salaam n'ikirwa cya Zanzibar zihagarara kuwa 3 ubwo igihugu kizaba kiri mu matora rusange. Abatanga izo serivisi Azam Marine ndetse na Zane Fast Ferries
batangaje ko nta bwato buzaba bukora ku munsi w'amatora ahubwo ko ingendo izongera gukomeza ku itariki 30 Ukwakira. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibyo bigo byombi ryavuga ko guhagarika ingendo bizafasha abaturage n'abakozi babo gukora nta nkomyi. Ubusanzwe ubu bwato butwara arenga 10,000 buri munsi hagati ya Dar es Salaam na Zanzibar. Bamwe mu bagenzi basanzwe bakoresha ubu bwato bagaragaje impungenge kuri icyo cyemezo, nk'uwitwa Mabruku Hussein usanzwe ukorera kenshi urugendo hagati ya Dar es Salaam na Zanzibar avugana na BBC ati birantunguye cyane kuki byakorwa gutya. Ese umuntu ukeneye kujya gukingura cyangwa se kwivuza bizagenda gute? Ntabwo iba ari byo, bisa nkaho ari impamvu za politike. Kuki bibaye ubu? Si buri wese ushishikajwe no gutora. Kompanyi nyinshi z'imodoka zitwara abagenzi zatangaje ko zitazakora ku munsi w'amatora, by'umwihariko ingendo zijya cyangwa ziva Dar es Salaam. Bimwe mu byerekezo bizahagarara harimo Mwanza, Tarime, Kilimanjaro, Arusha, Tabora, Bukoba ndetse na Kigoma. Ishyirahamwe ry'abatwara abagenzi rivuga ko iri hagarikwa ry'ingendo rigamije guha abakozi n'abagenzi amahirwe yo gutora, ariko ishyirahamwe rirengera abagenzi Passengers Rights Association ryabirenze rivuga ko bakoze ingwi batatekereje ku bantu bafite impamvu z'umuryango cyangwa se z'ubuzima zibasaba gukora ingendo kuri uwo munsi. Urubuga rwa interineti rukoreshwa mu kugura amatike narwo rwahagaritse kugurisha amatike ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. John Masungu usanzwe ukorera ingendo hagati ya Dar es Salaam n'indi mijyi we yavuze ati simbona impamvu yo guhagarika ingendo. Ese ni ikibazo cy'umutekano cyangwa n'itegeko ryo gutora? Dukeneye izi serivisi. Anasi yari mutuye Ikigoma we yavuze ati naritegura urugendo ku munsi w'amatora ariko ngiye kurusubika nzagende kuwa kabiri. Ibi bishobora gutuma amatike azamuka kuko abantu benshi bazaba bashaka kugenda mbere y'iyo tariki. Abanyatanzania bazatura perezida, abadepite n'abayobozi b'inzego z'ibanze kuwa 3 mw'iki cyumweru. Ni amatora ya mbere ya Perezida Samia agiye kwitabira ashaka kwemezwa n'abaturage nyuma yo gusimburanya kugendera John Paul Magufuli mu myaka ishize. Ishyaka rirwanya ubutegetsi muri Tanzania Chadema ryamaze gutangaza ko ritazitabira amatora, rivuga ko hakeneye ivugurura ry'uburyo amatora ategurwamo. Perezida waryo Tundulisu arimo kuburana ku byaha byo gucura umugambi w'ugambanira igihugu, ariko ishyaka rye rivuga ko ibyo birego bishingiye ku mpamvu za politiki. Mu gihe nta bakandida bakomeye batavuga n'ubutegetsi bemerewe guhatana amatora yo kuwa 3, abanyatanzania benshi bumva aya matora atari uguhatana bya nyabyo, ahubwo ameze cyane nko kwimika Perezida Samia mu gihe yitabiriye bwa mbere ya matora ya perezida. Samia y'imyaka 65 yabaye perezida wa mbere w'umugore muri Afurika y'Uburasirazuba nyuma y'urupfu rwa Perezida John Paul Magufuli wari ku butegetsi rwabaye 2021. Ku ruhande rumwe Magufuli yashimwaga kubera kutajenjeka kwe mu kurwanya ruswa, ariko ku rundi ruhande yanengaga ku gitutu yakoreshaga mu guhashya abatavuga n'ubutegetsi bwe, hamwe naho yarahagaze hateje imbaga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Perezida Samia icyo gihe wari visi perezida yasaga nk'ugiye gutuma yabaho kwiruhutsa, ndetse hamwe n'uburyo bw'ubwuzu n'urugwiro yatangiye amavugurura yasaga nk'agaragaza impinduka ikomeye muri gahunda zo yasimbuye. Gahunda yise R mu Cyongereza ni ukuvuga ubwiyunge, reconciliation, kwihangana, resilience, amavugurura, reform no kongera kubaka igihugu, rebuilding. Yongeye gufungura amarembo ya Tanzania ku bashoramari b'abanyamahanga, isubiza umubano n'abaterankunga ndetse icubya uburakari bw'ikigega cy'isi cy'imari IMF n'ubwa banki y'isi. Umusesenguzi wa politiki Mohamed Issa yabwiye BBC ati yakoze ubudasa umubano wari watakaye hagati ya Tanzania n'imiryango mpuzamahanga nka banki y'isi yawushubijeho, ariko mu myaka 2 ishize cyangwa se irenga urubuga rwa politiki rwaragabanutse cyane, ndetse no kwibasira abanenga ubutegetsi n'abatari n'ubutegetsi bwe bivuga ko byabaye nta muhe cyane kurusha uko byigeze kumira ku bwa Magufuli. Ubu gushimutwa hamwe n'ubwicanyi byabaye ibintu bimenyerewe. Issa yavuze ati Samia yaje afite imvugo y'ubwiyunge, ariko ubu yahindutse umuntu ushize amanga ndetse afata ibyemezo bikomeye benshi batari biteze ko yafata. Ubu benshi bamwegekaho ibintu bimwe by'ubushimusi, ubwicanyi, gukandamiza abatavuga n'ubutegetsi bwe hamwe n'ibindi bibazo ku mutekano. Ibi bigaruka muri raporo z'umuryango Freedom House wo muri Amerika uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Muri 2020 washize Tanzania ku cyiciro cy'igihugu kiri mu bwisanzure bucagase. Mu mwaka ushize uyishyira ku cyiciro cy'igihugu kitari mu bwisanzure. Leta ya Tanzania ntacyo yatangaje kuri ibyo birego. Ishyaka Samia arimo ryatsinze buri matora yose yabayeho kuva demokarasi y'amashyaka menshi yongeye gusubira mu gihugu cya Tanzania muri 1992. Ishyaka Samia arimo ryatsinze buri matora yose yabayeho kuva demokarasi y'amashyaka menshi yongera gusubizwaho muri Tanzania muri 1992. Ariko ubusanzwe ibikorwa byo kwiyamamaza biba bifite imbaraga, hakaba ikiganiro mpaka gikomeye hagati y'amashyaka ahanganye. Nubwo kuri inshuro komisiyo y'amatora yemerera abakandida 17 kwiyamamaza mu matora ya perezida, ishyaka Chadema rya mbere rikomeye mu yarwanya ubutegetsi ryabujijwe kwitabira amatora. Umukuru waryo Tundulisu kuri ubu ari mu rubanza rw'amo ubugambanyi ku gihugu. Yari yakomeje gusaba ko abamvugurura ajyanye n'amatora aza gutabwa muri yombi mu kwezi kwa 4 y'umwaka. None ishyaka rye ririmo gushishikariza abayoboke baryo kudatora. John Heche wungirije Risu muri Chadema niwe yatawe muri yombi mu cyumweru gishize, ndetse yabwiye BBC imbere y'uko afungwa kwingirwa amavugurura Perezida Samia ari icyuka. Ati yego mitingi zaremewe nanone, ariko uyu munsi Chadema ntishobora gukora inshingano zayo kuko ibyejejwe na perezida ari ibinyoma. Hagati aho ruhaga umupira wo mu ishyaka rya kabiri rikomeye mu yarwanya ubutegetsi rya City Bazarendo washaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida nawe yangiye kwiyamamaza inshuro ebyiri. Yari yashoboye gutuma kandidatire yongera kwemerwa n'urukiko rukuru nyuma kuko yari yangiye kubera ikibazo cya kandidatire ye yashinjwaga kutubahiriza amategeko ngenga yo mu ishyaka rye. Ariko ubwo umushinjacyaha mukuru yajuraga mu kwezi gushize, komisiyo y'amatora yafashe icyemezo cyo gushyigikira kuko kwangirwa kwiyamamaza
kwe. Ibyo bituma amashyaka matoya cyane atabigwa n'ubutegetsi nka Chauma ndetse na CUF asigara mwihatana. Ariko mu by'ukuri nta mahirwe ariko amashyaka yabuza Samia gutsindira manda ya bwite ya mbere. Muri raporo iheruka y'ikigo cy'ubushakashatsi ku mutekano cyitwa Institute for Security Studies cyo muri Afurika y'Epfo, umusesenguzi w'impolitike Nicodemus Minde yaravuze ati igenzura ry'ishyaka riri ku butegetsi, ihezwa ry'abatavuga n'ubutegetsi hamwe no kubogama kw'inzego bibangamiye kwizerwa ko bizava mu matora. Urubuga ruto rw'abaturage hamwe n'igipimo kiri hasi cyo gushishikariza abatora birushaho guca intege ukudahezwa. Ibyo byatumye bamwe bashoboraga kuba batorwa nka Godfrey Rusana utuye Dar es Salaam biheba. Yabwiye biza ati nta matora dufite mu gihe nta batavuga n'ubutegetsi bakomeye, uburyo bw'amatora ntibwigenga, twamaze kumenya uzatsinda, sinshobora gutiye cyane ngo ndajya gutora. Iyo komisiyo y'amatora iza kuba yigenga koko nari kuzatora. Ibi bitandukanye cyane n'uburindi waranze ibikorwa byo kwiyamamaza ku birwa bifite ubwigenge bw'igice bya Zanzibar aho Perezida Samia akomoka. Abatuye kuri ibyo birwa batora perezida w'ako karere wabo bwite, ndetse perezida wa Zanzibar uriho kuri ubu Hussein Mwinyi wo mu ishyaka CCM arimo gushaka indi manda, ariko hatanye bikomeye n'umukandida Othman Masoud Othman w'ishyaka ST Wazalendo umaze igihe amwungirije muri leta y'ubumwe. Mu bikorwa byo kwiyamamaza byo hakurya, Perezida Samia yibanze ku gutegeka mu buryo bwa kibyeyi, yabanje gushimirwa agashaka guteka binyuze mu biganiro no gutekesha itegeko teka. Ibyo byatumye yembwa Mama Samia, ndetse muri mitingi yagiye asezeranya kuzana amajyambere agera hose binyuze mu bikorwa remezo byiza kurushaho, ubuvuzi n'uburezi. Abagore benshi cyane cyane abo mu cyaro mubona nk'uwazanye ituze. Queen Castro ko mu mujyi wa Tanga mu Majyaruguru ugiye gutora ku nshuro ya mbere yabwiye bisati azana kwiyubahisha. Tw'abagore batatu mfatiraho urugero, tuba twumva ko ari kumwe natwe nka perezida, ndetse n'ibyo biduha icyizere ko dushobora kwizerwa aho dutuye ubu no mu gihe kiri imbere. Ariko abagore bamwe mu bice byo mu mijyi nka Celine Ponsiana nawe uzaba utoye bwa mbere azatora Dar es Salaam bafite ubundi buryo yibonamo. Ati ubuyobozi si imuvugire gusa, nemera ko perezida afite umurimo wo gukora mbere na mbere ku bushomeri. Amaze igihe afasha bamwe ariko benshi baracyakeneye ubufasha. Undi mugore ukiri muto imurugoro hafi ya Dar es Salaam yavuze ko ashyigikiye perezida, ariko yanze kubwira bisi izina rye kubw'impungenge ko amagambo ye ashobora kwakirwa nabi n'urungano rwe. Ati Samia yatumye twebwe abagore twumva ko dushobora kuyobora. Nakwifuje kuvuga byinshi kurushaho, ariko urubyiruko rwinshi ntirumuvuga neza. Urubyiruko nirwo rwiganje mu bantu 37 biyandikishije gutora perezida muri Tanzania, ndetse bamwe bafite uburakari buteye no kuba perezida yacecetse ku kibazo kirimo nk'ishimutwa riteye ubwoba. Ndetse n'ubwo bamwe bashima perezida Samia ku kuba yarashyize ubukungu ku murongo, hari bamwe banafitiye Magufuli urukumbuzi bitewe n'amakuru arimo kwiyongera havugwa ruswa. Umuvuno ukaze kurushaho uherutse guca ushobora kuba waratewe n'ibibazo byinshi muri sosiyete ya Tanzania isanzwe yiganjemo abagabo. Yagize ibibazo mu kugaragaza ko ari we ufite ubutegetsi. Muri mitingi zo mu gihe cya vuba gishize yakomeje kwibutsa abatora ko ari ufite ijambo. Ati nimwibagirwe ko ndi umukuru w'ingabo. Ashobora no kumva bangamiwe na bagenzi be mu ishyaka CCM. Hari bamwe batashyigikiye ko umukandida perezida w'iryo shyaka na wundi bahatanye Humphrey Polipo yo ku rwego rwo hejuru muri iryo shyaka wanenze kuba Samia yahise agirwa umukandida nta wundi bahatanye mu ishyaka. Yarashimuswe mu buryo bw'amayobera. Hari no kumvikanisha ko Samia mu by'ukuri ari igikoresho cy'agatsiko k'abanyembaraga b'abanyemari bakomeye n'abandi bakomeye bashyigikiye CCM bazi mu mvugo isanzwe mu Giswahili nka mutandao, nk'uko Minde yabivuze muri raporo y'ikigo ISS. Ati demokarasi imbere mu ishyaka rya CCM yaranizwe binyuze muri gahunda y'ikinamico yo kugira perezida Samia umukandida umwe rukumbi, mu gihe byongerera gucika mu bice mu ishyaka ubwaryo. Ubumwe bw'igishushanyo buri kwerekwa abaturage. Byemezwa ko Magufuli yanze gukorera ku mategeko y'ako gatsiko kazwi nka mutandao, ahubwo agahitamo gukomera kuri gahunda yo kurwanya ruswa. Umusesenguzi Minde avuga ko ibi byose byatumye umwuka w'ubwoba bwinshi muri Tanzania, mu gihe ibitangazamakuru bihitamo kugendera ku magi ndetse no kugabanuka kw'ibiganiro mu politike. Impaka mu baturage zimukiye mu biganiro byo mu ibanga no ku mbuga nkoranyambaga. Abasesenguzi bavuga ko kuzibukira cyane cyane urubyiruko gushobora kurushaho gukorogoshora demokarasi ya Tanzania, ndetse no guteza ibibazo kuri perezida Samia mu gihe kiri imbere, igihe amatora y'abatitabiriwe cyane n'igihe habaye imyigaragambyo. Tingo umunyamategeko akaba n'imirimbanyi ya politiki ukiri urubyiruko ava ku byasaba ari ibintu byoroshye. Yabwiye BBC ati turashaka Tanzania yisanzuye, aho buri muntu wese afite ubwisanzure bwo kuvuga, ubwisanzure bwo kujya aho umuntu ashatse, n'ubwisanzure bwo gukora ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yifuza. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banzwe indege itwaye abantu 12 yakoze impanuka mu gitondo cyo kuwa kabiri mu gihe Yafashe iburasirazuba bwa Kenya, nk'uko byemezwa n'ikigo cy'indege za gisivile. Iyi ndege niyo yavuga hitwa Diani, agace kari ku nkengero y'inyanja y'Ubuhinde mu majyepfo Yafashe iburasirazuba yerekeza ahitwa Kikotembo mu burengerazuba, nk'uko bivugwa n'ikigo cya leta Kenya Civil Aviation Authority. Abanyamakuru muri Kenya byavuze ko yaguye mu gace kazwi nka Shimba mu ntara ya Kwale, ku ntera igera kuri kilometero 20 uvuye Diani nyuma gato yo guhaguruka. Imaze kugwa hahise icyo nk'uko biboneka mu mashusho yakuriye ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu ibinyamakuru muri Kenya biremeza ko bari barimo bose nta warokotse, gusa ibi ntibiremezwa n'abashinzwe iby'indege. Imyirondoro y'abari muri iyi ndege ntabwo iramenyekana, gusa ikigo cya Kenya Civil Aviation Authority cyatangaje ko kirimo gushaka kumenya icyateye iyo mpanuka. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko iyo ndege ntitwara abakerarugendo yahagurutse ahitwa Kikotembo mu ntara ya Kwale yerekeza mu mujyi wa Nairobi cyangwa se Masai Mara
nk'uko abanyamakuru ba Kenya babyanditse. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri Norandika baswa abanyapolitiki batagize amahirwe yo kuba kandida ku mwanya wa perezida mutora mu kwezi kwa mbere umwaka utaha batangaje ko bagiye kwishyiramo bagakangurira abaturage kutazatora perezida Museveni n'ishyaka rye NRM nk'uburyo bwo kumwaka ubutegetsi kandi batari mu matora. Ikinyamakuru Daily Monitor Elton Joseph Mabirizi wo mu ishyaka Conservative Party wangiye kwiyamamaza ariyo iryo huriro yamaze gushinga. Ikinyamakuru cyavuze ko iryo rigizwe na Deus Kato, Keita Kama na Livingstone Kuwaga bangiye kuba kandida ku mwanya wa perezida. Abagabo bakiri mu masezerano baravuga ko bazahaguruka mu gihugu hose bakibutsa abaturage ko ikibazo Uganda ifite ari perezida Museveni bagomba kwanga kumutora hakaba impinduka mu gihugu. Umwe mu buryo bazakoresha kandi no gushyira igitutu kuri komisiyo y'amatora ikagitangaza amajwi buri karere kandi akabarwa bahari nabo babara ukwabo kugira ngo bato bataza kwibira perezida Museveni. Bwana Mabirizi yanenze imikoro y'inzego z'umutekano ziri kuvangira abaturage mu bihe byo kwiyamamaza kuko ziri gutera rubanda ubwoba ngo batajya kumva abakandida barwanya ubutegetsi. Perezida Museveni wagiye ku butegetsi mu myaka 39 ishize arashaka manda ya 7 kandi ishobora kuba atari nayo ya nyuma kuko itegeko nshinga rishya rimwemerera kwiyamamaza mu gihe kiri imbere. Jean Museveni ukunze kuvuga ko yazoye Uganda n'ubwo bamurwanya umushinja kwishyingura ari nzima azahatana n'abarimo cyagura Matarias Bobi Wine wo mu ishyaka NUP. Hari kandi Nathan Nandera Mafabi wo mu ishyaka FDC na General Mugisha Muntu woza ari umugabo w'ingabo za Uganda. Komisiyo y'amatora ya Uganda yavuze ko abantu batemerewe kwiyamamaza kubera ko mu byangombwa byasabaga batayibonye byose ariko bo bavuga ko bananijwe.